पाउचेद युम्पक मरुब पाउ खरा अपडेट तौजरी सिबगी चरक पीख्रब डेविड की फिजिकल हियरिंग पांथोक्लगने चाही मरीगा था अहुंगी नुपी मचा अमबो इकाई खुमनबा मांगलका माखौरी मेतुना आरकेबकी केस मणिपुरद थोकिबा नुपी अंगांगी इकाई खुमनबा नमदना माखन पीबा अमसुंग आतोक पीबगी थौदोकसिंगी मनुंगदा अतांगबा थौदोक अम ओइबदा नतना अताबा पुनमनकी तुजुंगबा पोंगनाखिबा मसागी चाही मरीगा था अहुंग तंगारी नुपी मचा अमबो संगोंद नमदन इकाई खुमनबा माखन बेरबा मतुंगदा माखौरी मेतुना हारकेबा थौदोककी केस की वर्ल्ड सिटी फाउबा थौरी यानबगी हैंगटेल डेट की फदोक पीख्रबा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की माउ पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा माराम कावना बलेस लगी आर डेविड की वाइल्ड फिजिकल हियरिंग ओइना पांथोक्नरबा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुरना डायरेक्शन पीख्रे तामथिरबा थौदोक अदु असिदगी न सही तारीख की ममांग डिसेंबर 15 क्रिसमस नुबित की नुबिदांग पुंग 3 मखाइरोम तारकपदगी नुबिदांग पुंग 3 लोंगी मनुंगदा महक मसामकी खुलद थोकिबने थौदोक असिगी मतंग लखोटपा केस की वेल्ड सिटी फाउबा थौरी यानबगी फदोक पीख्रबा आर डेविड ना महक नकनबा महकसु नकनबा मरी थोकनरिबा पिकलिबि नुबी मचा नुमिदांगी चाक इसिंग चारबा मतुंगदा नुबी मचा असिंगी मुंगदा लाक्लगा महकी असापोल लाइबिरुगे हाइदना पमलक पथोकिबने अदुगा नुबी मचा असिंगी मेमगी संगोंदा पुसेलगा इकाइफनबा मांगन बेरबा मतुंगदा मखौरी लाखतुना हातोकलमखिबने थौदोक असिगी मतंगदा मराम कस्टमरी लोगी मतुंगिना वाल सथरगा लैखिदरबि नुबी मचा अदुगी अरोइबा मथौमगम पांगतोक्तुना लैरोन चनसिलमबने अदोबो थौदोक असिगी पाउ ताबदगी मतम अदुगी माउ पुलिस स्टेशन की सेकंड ऑफिसर इंचार्ज सब इंस्पेक्टर टेमोथी रोमान इन कंप्लेन नन ओइदुना सु मोटोदा थौदोक अदुगी मतंगदा केस अमा रजिस्टर तौदुन लखटखिबने केस अदु प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 6 इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 302 मर्डर अमसुंग सेक्शन 376 रेप की मखादा रजिस्टर तौबनी केस अदुगी एफआईआर नंबर 22/12/2015 ने पुलिस की मैकेदे की थौदोक अदुगी केस लखोटपग लोइनना लैरोन चनसिनख्रबा पिकलिबि नुपी मसा अदुगी हक्सांग एजुकेटिव मजिस्ट्रेट पानी जेम्स अमसुंग काफना विलेज की सेक्रेटरी आर रंग अमदी लैकिटबि नुपी मसा असिगी मैकेदगी के लुइंकांग कोबा मिय होंगे ममांगदा पुलिस न लैनुंगदगी हंदोकलगा फोरेंसिक स्पेशल लिस्ट डॉक्टर सलाम भेदम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन तौखिबने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के रिपोर्ट पिकलिबि नुपी मसा अदुबो इकाइगुमनबा मंगन बिरबा मतुंगदा मखौरी मेतुना हातपनी हाइबगी सबसाबा खुदम संगदमसिंग फंगखिबने केस असिगी मतंगदा पुलिस न इन्वेस्टिगेशन मफुंग फाना चथरबा मतुंगदा स्पेशल जज पॉक्सो सेनापतिदा चार्ज थागलकलबा मतुंग जुन 5 आर डेविड के मथकदा चार्ज फ्रेम तौरगा वाइल सथाखिबने अदुगा केस असिगी अरोबा वाइल जुलाई 18 सथरबा मतुंगदा रिजर्व तौदुना थमलखिबा जजमेंट अमसुंग ऑर्डर न जुलाई 19 महकना चथगिबा थौंगसिंग असिगिदमक कोर्ट महकपु मरा लैरे हाइना लाउथोखिबने अदुगा मथंगी नुबित जुलाई 19 पांथोखिबा महकी सेंटेंस हियरिंग द मतम अदुगी कोर्ट असिगी स्पेशल जज अरिबम नौदु नेसुरिगी कोर्ट न महकपु सिटी फाउबा थौरी यानबगी हेंग टिल डेट की सिबगी चारक पिखबने कोर्ट महकपु ngasi न सही मरी रोंग की ममांग जुलाई 19 सिबगी चारक पिखिबगी ऑर्डर द मसागी चाही कुनमाथोई खक्तमक सोरी आइना पानखिबने अदुबो स्पेशल जज बॉक्सो सेनापति न महकपु केस असिगा मरी लेनर सिबगी चारक पिरक्तुना मणिपुर सेंट्रल जेल सजुवाद थम लकलिंगई की चरकता आर डेविड मसामना फेटेंसर ओइदुना क्रिमिनल अफेयर नंबर 6 of 2018 अमसुंग क्रिमिनल रिविजन पिटिशन नंबर 13 of 2018 फाइल तौरक्तुना महकपु सिबगी चारक पिरखिबा जजमेंट अमसुंग ऑर्डर अदुबो सिंगनरखे हाई कोर्ट की मैकेदगी महकपु सिबगी चारक पिखिबा जजमेंट अमसुंग ऑर्डर अदुगी कॉपी फंगबगा डेथ सेंटेंस नंबर 1 of 2018 लौखटखिबने अदुबो आरब केस असिगी वेल चथाबा अहुननबा थाबक बाइखलकपदा महकी मैकेदगी क्रिमिनल अफेल अमसुंग क्रिमिनल रिविजन पिटिशन अनि एसि फाइल तौरखिबने लोइनना सिबगी चारक पिरबा आर डेविड की मैकेदगी फाइल तौरखलिबा क्रिमिनल अफेल अमसुंग रिविजन पिटिशन अनिमक हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर के चीफ जस्टिस संजय कुमार अमसुंग जस्टिस एमबी मोराली तरन की बेंच द लिस्ट तौगे चीफ जस्टिस लुचिंगबा डिवीजन बेंच असिना मैटर सिंग असि लिस्ट तौदुना खनरखिबा सिंग की मनुंगदा मैटर सिंग असि अप्रैल 19 दा लखलकपदा पेटेंसर की मैकेद लेपकिबा काउंसिल एल साचिभूषण की मैकेदगी माकी क्रिमिनल अफेल रिविजन पिटिशन सिंग असि खनबददी फिजिकल हियरिंग की मथौ तागनी हाबा सबमिशन कोर्ट थमके अदुगा वफम बसिमक मैटर सिंग असिबो नवेंबर 9 2019 कोन लखलकपदासु
ꯆꯞꯄꯅ ꯁꯕꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯖꯖ ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯅ ꯖꯨꯂꯥꯏ 12 2019ꯗ सीबगी चराक पीखरबा आर डेविड की माइकेदगी हाई कोर्ट फाइल तौरक्लिबा क्रिमिनल अपील रिविजन पिटिशन सिंह असिगे वाइल सथरब मतुंग महापो सेनापति की स्पेशल जज पीरखिबा चराक अदुमक फंगद्र नत्रगना फंगलोइद्रा हाइबदु खंगदौरे अतोप पाउ अमतना शिलोंग नन ट्राइबल सिंहबो फू सैबगी मयोक्ता प्रोटेस्ट तौग्रे मेघालय कैपिटल सिटी ओरिबा शिलोंग हौजुक फाउद सथकिबा सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन वकन मिफम सिंगी मनुंग टॉप टॉप प्रोटेस्ट अम ओइनंगासी शिलोंग की पुलिस बाजार आरगसु खंगनब किंदाई लाट था असि कुंद शिलोंग लेबा नन ट्राइबल सिंह अटैक तौदन फुचैबगी थौं सथकिबगी मयोक्ता मतै मनौ अमना प्रोटेस्ट तौग्रे ngasi mafam asida protest taukiba matai manau adudi SK Chowdhury amsum haki loinabi Kalpana Chowdhury ne makoina protest adu sathagiba loinana Meghalaya government ki mekidagi mafam aduda leiriba non travel simbugak sengani amasung makoigi security hak pigani habagi assurance pinadaba sutaksin ke matai manau asina protest atharakbadagi khanghaudana mafam adugi social activist sing amasung tongan ba sinbamda leiba miyoi kasu sangselaktu sagona rakhi amasung wakan mifam aduda sarwa ke Banbayabadi था असी कुंड शिलोंगी लुमदाई जरी एरिया दमसा खंगदबा लामेन तुहेन बसिंग सथरकिबा अटैक द यामरबदा नन ट्राइबल म्यू हम असोक बननन केबने ngasi matai manong सथकिबा वगत मिफम अदुदा सरव्याकिबा सोशल एक्टिविस्ट आग्नेस खारसिंग अमसुंग अंजेला रंगकटना सु लेंगाकी मैगैदा मिफुं खुदिंग मपुंगक सेनदबगी थबक पैकेट पिनर बतक्सन के सेडन डेमोन्स्ट्रेशन अदुदा सरव्याकिबा म्यूजिंग के मरक्तगिसु Mafam adu non tribal sing da asigumba thawong sing chathagi ba se handaki asin ahan banati haraduna hojekti asigumba thogaring da thawdok sing asi thogalak tanaba tingbagi matam oire habo wofum se phangtok nake ex MLA Henry sahi taru election thengnaba yadanaba MLA irabonna assembly secretary da wakat kre Imphal East ki wangkai kendra gi MLA Okram Henry bo representation of the people's RV Act 1951 gi under section 8 clause A gi makhada disqualified tawkibana Sahi daruk election thengnaba yadanaba kendra asigi MLA Yungkham Irabot ki council na Manipur Legislative Assembly ki secretary da haiba serul oinangasi wakat kre aire Wangkai kendra ki MLA Yungkham Irabot ki mahut silba advocate longjam Barzitna sahi tawduna Assembly secretary da ngasi bisin ki serul aduna aire bade Mamang sahi ki Efren Tara magada High Court of Manipur da election petition file number 2/207 ki order amadi mamang sahi ki November tara ka tarita Supreme Court of India ki Cavid CA number 1666/2021 की order सिंह पल्ले इराबोन हेनरी की मदद सिरिबा भराल सिंह दी तारागा मथोई चुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन दा ओक्रम हेनरी बसान एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाना ऑप्शन की बने एशियन बुल्स कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हेनरी ओक्रम की क्रिल सी केस नंबर 17 of 2017 से CJM इम्फाल वेस्ट हाउस पेंडिंग लाइरे आइरे Special Judge NPS Manipur da CBI Special Trial amasu pending da leire arba case ase Singsamai police station da lokalakpa FIR dagi aina thingraba drugs sing puthuk posin tawbagini asigumba aina yadaba thabak thorum sing thoramba asdagi hendoktuna border sing bulandal lamjing da masak sing amuk hoengani palle makha tarakba atopa pau amadana covid vaccine mandate amasung pandemic ki atai athing basing mayukta American listing kyan Washington da protest tawgre COVID-19 vaccine mandate sing amasung pandemic ki atai athing basing mayukta US ki mafam kya dagi mewi listing kya na Washington DC da punduna janing tabaki khongcha chatkre hanakte US da covid case sing ka hena wangkhalak pakal loina da lebak asina bayugnarik de health crisis hena lusilakpa ubada miyamna ningba karpadagi khongtanga se lakpane namajin bitta fangto kiba Defendants and American homecoming koba khongchata protesters singna Washington DC ki Washington Monument dagi Lincoln Memorial forward satuna makoina COVID-19 ki mandate sing bajaning tabot ke yamlaba miyam ki khongsa da vaccine mandate sing vaccine passport sing amasung angang sing da vaccine kapa amade pandemic ki ating basing meyok pang thoki bane khongsa da saruk ya ki basing manung da fair fighter sing oza sing first responder sing anti vaccine activist sing amasung atai group sing yaure khongsa da gi organizer sing na event adugi website da phangdoki bada person sovereignty kanhanaba amasung medical ki oiba nampu ki order sing mandate sing amasung asan mirai ki thong sing lephanaba ki pandam ka loina aikoni ingna sing na pulli bani khongsada du Washington DC da vaccine mandate chanhan ki ba matung sehul ama kanar ka bang thoki bani
Indoor business की patron sing bo vaccine kable every proof utpa matau thaliba vaccine mandate adu COVID-19 casing absung kahena tongna kan bo Omicron variant gi infection wangkhalak pada gi section dorok pada sanhan ki bani Biden administration da anti-pandemic regulation sing ki matang da lebak sin bathungna akan ba debate chataringa da asoba businessman sing ka mari lainana sanhan ki ba vaccine nadragana test mandate pro tha asi angan bada US Supreme Court na tigin ki ba matung da lebak asigi miam na Washington da khongcha da chip ang thok lebani Syria ki language sa jenduna lairaba prison da IS na ang sa kya wajin da thamle Syria ki awang puk thang ba language jenduna lairaba prison da Islamist jihadist sing na ang sa kya wajin da tham ki wadage makoi ki marai ba kari oige da ki khan bada aki ba mayuk nari aina official report amana phong dokle sagon se numita Islamic State IS ki group fighter amna hasaka da laiba gawere prison da angang chanipan jangkai rom di wajin da thamkre Islamic State ki militant sing atuna landa silakhi wadagi namit kyani ki matam khothong na bagi tokdok sin sa thaduna lagle yade sing asin jain de leiba bande sing amsung thogan na bagi damak da marwena attack sa tharki wadagi khothong na ki bagi tokdok da miu chama kuntra ga daruk ti sire Kurdish authority na chalaiba present asida I suspect zakia ama fajina da thamle Kurdish na lusingba Syrian Democratic Force SDF alliance amadi US na lusingba coalition force na Islamic State ki group asi lantheng na bahuna bada support to na lagle bane Islamic State ki militant sing asina Syria ki mafung kya amu sakadum chanduna lagle English sing ani taraga mapan ki master da Islamic State ki militant sing adubo takthok pangam ki bagloidana maithiwa pire ana law thoki bane masi weba tarabasu hauzik Islamic State ki look kya am operate tawdun leiba galoidana security force amadi civilian ki mewda attack kya amasa thudun lagle IS ki fighter chamarom henbana prison aduda landar ki bagaloidana makoi ki mandi bandi weda lairiba IS ki fighter sing adubo jail aduda ki nathok tuna chelan ki na phonari bane hauzik jail adu ki akoi bada language chansin duna thamba galoidana khothong na bagi tawdok sing chathari US na lusing ba coalition ki war flank sing na su ya strike tawba ki thong sing chathari aire UK the based over monitoring group Syrian Observatory for Human Rights SOSR na namaching bita found ki bada wafum amada IS ki fighter mafuga mari civilian tarit amadi Kurdish ki security force ki member prison guard jinfogo mangaro mehna sadaki ba khutuk nak gi thodok ta sikre UN Children Charity UNICEF na ai ki bada hauzik khutuk na bagi thodok sing jamna kana sathariba jail asida agang janipan jangkai rom herna IS na fajinna thamkre masida maram oraga angang sing asik safety da nongnang ba pokle makhoi sing adu ki manung de sahi taragani khoi khakta suriba angang sing jawre makhoi sing asi jamna khudong thiningai oire haujik khudong na bagi tawdok sing makha tana sa tharibo oibana angang sing adu asu engam thoklagadra habigi nongnang bagi changsu hengalagle Omicron ki saithing mayuk narigai charakta RT-PCR case da khangbada wawa Stealth Omicron haiba ama thengnare RT-PCR test da khangbada waba malim gi lebak nifu da Omicron variant ki anopa substrain ama thengnare ani ki mai ki phongdokre nauna thengna ki ba Omicron variant ki substrain B.2 substrain ase Stealth Omicron ana su khangnai laisa da si Europe da asoba saithing ama mai unagadra aiba ki ba leire World Health Organization ki mai ki phongdoki bada Omicron variant ase ki substrain hum haibade BA.1 BA.2 amsung BA.3 aina hum thokna lai BA.1 arba substrain asi malemgi waina Omicron ki laisat paksana sandur libasing asida mapung oi BA.2 substrain arba asina laisat asi yamli jangna sandok pangami Denmark to Omicron na positive oi ribasing adu ki tangkai amadi BA.2 substrain asini aina hoki ba January kunda phongdoki ba leire UA gi Health Authority ki maikei dagi su BA.2 asigi matang da yamna kanna investigation chathabaga loinana variant of concern aina law thokre UK amasung Denmark da BA.2 substrain ase detect tawbada natana Sweden Norway amasung India da su variant ase detect tawre India amasung France ki scientist na variant ase da akiba phongdokba loinana COVID ki variant BA.1 substrain ase BA.2 substrain ase na dominate tawkhigani habagi akiba du leire nauna thorak liba still Omicron hana su khangnaba BA.2 hariba substrain ase India da su asoba saithing amba mayuk nare habagi report leire BA.1 substrain ase karigumba matamda RT-PCR test khangba ngamdabasu yawe RT-PCR ase aujopawi wenedi COVID ki balancing ase ningthina detect tawba ngamba golden standard ama oina launaribani adobo nauna thorak liba BA.2 substrain asidadi RT-PCR na khangba ngamde aire masimana variant ase common oina still Omicron aina khangnai makatarakpa atopa pau amadana sayula sigi aroibada tata group da Air India senaraba yai
Sayul asina loisilakpada Tata Group da in Year India sinaraba yai hana ningthokaba numita government ki senior officers na phangdokre. Competitive bidding process amasa tharaba matong government ahukiba sahi ki October ni fund Year India bo Teles Private Limited haiba Tata Group ki holding company ki subsidiary amada lupa crore lising taraga ni panda jonthokibani. Madugi matung October taraga mathoida Tata Group da letter of intent LOI issue thawduna government airline aduda laigiba masigi stake chada sama yonbada yare abise confirm tawge. However, sahi October kunmangada center na deal asiga mari lainana share purchase as agreement SPA sign tawge. Ningthokaba namita official sing na phangdorpada deal asiga mari lainana atai formality sing matangge namit khani asida loisin gani amasong airline asi sayul asina loirapada Tata Group da sinaragani. Deal adugi sarukam oina Tata Group da Air India Express amasong ground handling Air India SAT is the laiba stake chada yangki amaso sinaragani. Arabida contents asigi maroi pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yenbidi panambak pathagajari channel asina domda kanarabadi subscribe to be subscribe to be maloinana like and share to so kabi kan prambo amaka hanna thagajari